Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Adina iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ni Lloyd ti damo akaayan ayat ko. Iso nga imparik na kenkwa na tinapudno a panagayat ko, taninamnamak akas jemet tirik na nakanyak, ngem nagbiddutak. Jak impagarop, adadailan na ti panagtalek nga impaay ko kenkwana. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Dina dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Narabian ka man di na anak. Idinto taging kat alas 4 laang ti trabaho. Ay, imay ngamin ni Lloyd itay nanang. Iso narabianak, tanapan kami laang nangan iti restaurant. Kasta ka di. Sigurado ka kadi iti dayjay alalaki. Nanang? Kaslaawan ngamin ti talag ko iti dayjay ata o anak ko. Anyat kayat yu asawan? Sapay ko umata saan mo at agidaksen ti ibagak ha. Panagriknak ngamin ken kwa naket saan anapudno ken ka. Ay, nanang, nasingpet ni Lloyd. Awan mo ti amok ka madingar aramiden na. Kan maysa, nabayag kamin nga agayan ayat. Awan mo tinadlaw ko kan kwa na. Nahala, adaken ka day ta anak ko. Palpalagipan ka laang. Da kayo kit dimat. Mala, ingkay kit di manganan. O, adto ti ginatang ko apara kada kayo. O, napunon samot ni ti pasaheros ti lugan mo. Ne, wen ngagpaiso. Aganad ka ha. Aginayad ka lang agpataray. Wen, di ka madanagan. Hala, mapan ka matan iti trabaho. Tagbiyahe akmatan. Sana bali, adak man inintong bigat. O sige, aganad ka ha. Kastamat kan ka. Di ka wanag pagpakarabi ha? O sige, inakon. Rabiin anak ko. Apayasaan ka pala ang amaturog. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Lloyd nanang. Madanaganak. Imbaga na ngamin nga agawid ita nga aldaw. Nga awan matan. Amang ano na lobat laang. Maturog kakit din. At apay trabaho minton bigat. Mabit lang nanang. Padasak man nga awagan ni Leti akabsat na. Damagak no addan ije balayda. Hello Leti. Naimbaga rabiim. Kasdamat kan ka manang. Nakaawag ka man. Kwa ngamin. Damagak kumalaang no nagawid ni manong mo. Ha? Ni, awan mo't manang. Kunak ano nagbiyahe, iso asaan ang nagawid. Ha? Ni, Jack ngamin makontak ti cellphone na. Madanaganak. Amang ano nalobat laang. Sapay la kumangarod ta kastang agpaiso. Sige ha, agyaman nak. Bye! Jack, mabitlaang. Oh, sige maganda na. Apay? Damagak la kuman no nakitam ni Lloyd. Idi na minsan pa'y ang nagbiyahe. Ngam aging ka ita, awang pa'y laang. Amang ano... Ay, awan. Amang ano, adala na panan na. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Di na. Di makunak, kastoy paliiwom ni Lloyd. Amang ano, damot araramidin na, saan mo nga mo? Ha? Hindi na. Naibagak la daytakan ka. Kahit sapay la ko mata di nakgurain, wen? Jack. Sige, panawan ka pa ya? Sige. Umaykan, tamangan tandi na. Manun nga aldaw asaan ka mang mangan. Mangan kay latan, nanang.
Sa anak pa'y amabisin. Di mo pa kadanagan ni Lloyd. Amo na ti aramidan na. Jak amo No pampanunutan na madandanagan nakita kan kwa na. O naikakit din anak ko. Ala, umay kakit di. Umay ka mang anon. Sige, nanang. Ala, umuna kay latan. Umay kan. Saan aday jay alalaki ti pagparikutam? Mabit lang, nanang. Sungbatak tawag ko. O sige, umuna ako ni jay kusina. Hello? Hello, honey. Ni Lloyd daytoy. Nakiawag ak itigayam ko. Oh, apay nga italang imawag ka, Lloyd. Kwa. At ang amin inasikaso kay Bagyo. Iso sa anak ang nakaawag kan ka. Unay kamatan. Di mo ka di mapanunot. Akas taunay ti panagdandanag ko kan ka. Ala, di ka nagungat. Amok nagpaspasugnod ka kanyak. Kaslawan ti kaayan ayat mo iti kastangar aramidam. Di mo pa ibagano sa dino ti ayan mo. Kanuan niya ti aramidam. Tapno sa anak mo tamadandanagan ditoy. Gusto ka din. Unay kalakit din na ya. Umay ka diti paradaan. At daak dito Kasangsang pagkulawan na Sa anak nga umay dita. Sikat ti umay diti balay. Makapasurun kamat. Mala, mabit lang arod. Urayan nak dita, tao mayak. Makamu ka. Anya launay ti inaramid mo iti Bagyo. Taulti mo ag-text wano umawag kat di mo maaramid. Imbag ko man makontak ko ti cellphone mo. Ngam saan mat? Saan arason day lobat a cellphone mo? Ado ti pag-charge siyam ijay. Anya kalakit din na ya, di na. Awan mat ti madi nga inaramid ko ijay. Inasikasok lang ti daduma a papeles para itilugan. At dala matakwatak asabaling aramidam kitaam. Amo mat asikalang tayo ayatek. Saan ka di? Kan, jak maaramid ti mang loko kan ka. Kan may isa, imbagak matan kan ka. Nga guru-urno nga para iti panagkalay sata. Ala, di kan sumanao. Ala, mapan kan iti paradaan. Kunam nga adda biyahim ita. Sige nga rod Promise. Umawag ak inton adda ko ni Bagyo. Agawid ak matlang inton bigat. Adda ka di kayat mo agatangak para ken ka? Awan? Anya kalakit din na ya, di na. Di ka di nagpasugnod kanyak. Sana bale, gumatangak to iti pasarabok kan ka. At iti ginatgatang ko para ken ka. Tapno di ka nagungat kanyak. Sa anak mo't nga agungungat. Masurunak laken ka. Ala, husto ka di daytan. Inkis ka na. Tapno mapukaw, anti ungat mo kanyak. Sika talaga. Ala, thank you nga rod iti dahi iti ginatang mo akik. Awan na nyaman na. Ay, un kayam. Adda ka di biyahem inton umay alawas? Adda Apay ka di? Mapanak nga mi iti Bagyo inton umay alawas. Adda tendarak a birthday. Kasinsin ko. Kasta ka di. Ay katwa na. Aglugan kantong arudan iti man manehok. Agyaman nak, Lloyd, ha? Aglivak iti dua nga aldaw. Tapasyarak man matiinsan ko. Nabayag nga minan asaan kami nagkita. Kasta ka di? Yam amunak to nga rod Siyempre, alangan matasaan. Ijay tanton boarding house ti kasinsin ko amaturog. Ay katwa na. Sana parikot dayta. Alang arudan. At dabiyahik inton madamdama. Inakpayagdigos si Jabalay. O sige, aganad ka ha. Agyaman nakmanan. Hello, Insan? Oh, insan. Amangan mo na nalipatam di awis ko. Inton bigatiin ka rin ngayon umay mo. Wen, anya ka lakit din aya. Nakalivak iti dua nga aldaw. Umayak Amok nga agpauyo ka manan iti mano abulan no jak umay. Nasayaat matam mo. Urayan ka inton bigat.
Wen ka di. Dua kami nga umay. Kadwak ti boyfriend ko. Ha? Kasta ka di? Nasayat nga rod no kasta. Yam amo kumamatlaan kan ka, ti kaayan-ayat ko. Ha? No kasta? Addan boyfriend mo? Adda sigurado ang mas natataar ti boyfriend ko, nga mi ti boyfriend mo, ha? Di kag sasao iti kasta insan. Ta sigurado amaklaat ka no makitam ti boyfriend ko. Sige, orayan kayo nga rod inton bigat. Siguraduhin nyo lang nga umay kayo, tano saan? Ay, kagura ka! Wen, di ka madanagan, insan. Nanang, makamu kayo pala dito'y balay ha. Sana bale, dua nga aldaw lati kaawan ko. Agawid ka dagos kalpasan ti birthday. Saan aparikot day ta anak ko? Tinapatag, aganad kay di papanan nyo. Wen, nanang. Kan may sa, kadwak mo't ni Lloyd. Jay lugan na ti pagluganan mi. Ay, nasayaat nga rod ano kasta anak ko. Ibagam ka ni Lloyd asaan unay anapartak ti panagpataray na. Wen, nanang. Nay, anyat orasan ngay. Apay nga awan pay laang ni Lloyd amang sukon kan ka. Paumay siguro day jayan, nanang. Nay, isun sa dayjayan ni Lloyd. Wen ngagpaiso. O sige, nanang. Mapanakon. Sige, aganad kayo anak ko. Mala, dito'y ka na bumabahan eh. Itulod ko pa dagiti daduma a pasahero. O sige. Awagan kan tulaangan no madamdama, ha? O sige, umuna ka ni Jay balay ti kasinsin mo. Yawag mo to no sa dino, taumayak to. O sige, honey. Aganad ka. Oo. Apay ang sikala ang timay. Kunakman no kaduam ti boyfriend mo, ako nam. Umay inton madamdama. Adalabiit mapan na itulod. Kasta ka di. Ala, umunag ka nga roden Madama ti panagluto mi kaninanang. Kaya't masawan. Awan pa'y simangpot asa nga ilim? Awampay. Inton malam ti yu umayda. Tapang malam mati nyawis ko. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno makasangbot ni Lloyd. Lloyd gayam tinagan ti boyfriend mo? Lander mo tinagan ti boyfriend ko. Umayday dyan inton madamdama. Kasta ka di. Okay, yamam mong tong harod kanyak. Wan Rabiin. Awan pa'y text ni Lloyd. Wan nga rod. Uray ni Lander. Awan pay. Urayan nak dito insan ha. Mapanak bi iti terminal ti van. Inak man kitaan ni Lloyd. Amang ano na dadaulan jay lugan na. O sige, ngam umayak mat insan. Adalaga tangak iji town. Kasta ya. O sige, agpalas ka nga rodan. Dito'y tan insan. Asidig dito'y tayan ti paradaan da Lloyd. Kasta ka di? O sige. Awagak man laangan. Hello, Dina? Hello, sa dino tayan mo, Lloyd? Antak, dito yung restaurant iti asidag ti terminal mi. Umay ka dito eh. Agkuyog ta na mapan iti balay ti kasinsin mo. Sige. Di ka pumanaw dita ha. Umay kamin dita. Iso ni Lloyd, ti boyfriend ko. Lander? Joyce? Agore kayo. Apay kasta tila ngayo adwa. Dina? Iso ka di, ti boyfriend mo? Wan. Apay kasta ti jar mo insan. Awanan ka iti ba in Lander? Kunam kanya nga awan girlfriend. Joyce, jak impagarop magkasinsin kayo gahan kinidina. Kaya't mo asawan. Iso ti bagbagam a boyfriend mo. Wan, kasinsin. Iso ni Lander nga ibagbagakan ka. Nga iso nga gayam ti boyfriend mo.
Awanan kay tibayin a lalaki. Pinagkigdanda kami iti kasinsin ko. Pakawanan ka ko na. Dina. Joyce. Diyak mo nga kasinsin kayo gayam. Awanan ka itibayin. Babairo. Daytoy mat. Diyak impagarop at ti kaayan-ayat ko kat isumat ti kaayan-ayat ni Joyce a kasinsin ko. Kasta unay ti sakit tinagam ko kini Lloyd, itiday di akan ito, Mr. Lonely. Kat itiday di nga inaramid na, namimpinsan, anapukaw ti panagayat, kan panagtalag ko kan kuana. Kat kastamat tinarik na ti kasinsin ko. Aging gaita, di min nakitkita ni Lloyd. Nadamag kulaangan nga imadayo, gapo itibain na. Daytoy man, ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Dina. Pagayam a Dina, saan anasaya ti lalaki anatumpungam. Ngam dumteng tulat ta ti lalaki anaikari, aparaken ka. Kat iti sumaruno, nasken apilyam anaimbag, ti pangipaayam iti panagtalag mo. Sapay la kuma, ta saan kanton nga agbiddot, iti sumaruno. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Dina, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti matereksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.